Augusts, ceturtdiena. Mēs esam... Nē, ir šodien 24. augusts, vai mēs sestdien izrakstamies 24. augustā? Kāds šodien vispār datums? Ko? Kaut kāds ir. Tūlīt noskaidrosim. Piedošana ir ceturtdiena, bet 22. augusts. Mēs esam tikuši līdz apdzīvotajai vietai, kas saucas Mahmūdija. Šī ir Donavas delta, un mums ir plančiks. Rīt izbraukt ar laivu, mums jāsameklē kāds, kas mūs ved, vēlams grupā, jo lielāka grupa, jo lētāk tas varētu sanākt. Un vēl mēs varētu arī kaut ko iet, varbūt uzēst kādu zupiņu, bet tas nav mums obligātajā plānā. Jo mēs jašos esam ļoti labi ēduši. Tagad suķers ir sek. Un ja sanāks kāda atslodzes diena, viņš saka, ka tas par ļaunu nemaz mums arī nenākšot. Tā kā tā. Tad mēs nokāpsim lejā un paiesim uz otru pusi un paskatīsimies, vai nav kaut kāda informācija par tūrēm, kur mēs varam rīt izmantot. Ja ne, tad mums viesmājā vecīts piedāvāja, bet tur jānoskaidro, cik tas maksā, vai tas nav absolūti privāts un dārgs pasākums. 23. augusts, piekdiena. Vējiņš varbūt, ka nemaz nebūs tik karsts, lai gan šo arī karsta diena, bet krasmalē vējiens. Mēs dodamies izbraucienā ar laivu pa Donavas deltu, gaidam mūsu gidu. Drīz būs. Mēs esam gatavi jauniem piedzīvojumiem. Nu, pasmaiņ Artur. Gatavojamies. Jā, pagaidi, nekomandē man. Tev iedod kodu. Jā, bet nu šī arī iet ātri. Tā divi. Jā. Baltais kaut kāds gāja. Dzēri, tas nav tā.
nezinu. Nē, Bruģera taču nē. Es domāju, ka te jau ir arī vietas, kuras ir, diezgan tādas. Dzīvnieki, kas te varētu būt par dzīvniekiem? Vienkārši tāds viņš ir, vai ne? Jā, viņš man tās mazās īpaši garšo. Viņa ātrumu uzņemam. Pilīts mēs atskatījušies arī. Pilīts jau visi redzējuši. Tās jau dažādas pilītas šūkas, jā, tā nav. Mūsējā ir parastās. Es domāju, tās šūkas vajag vēl. Tādās grupās pulcējās tādās sauši tie rajonči. Chciałem pejsażu Un șarpe traversează canalul, un șarpe de apă dulce. Care să what? Kad mums ātrāk neskapēc. Daži brauc, kad mums ātrāk. Ir kaut kāda arī liemeņš vēl pa laikam. Nē, tās nav medūs, ir tāda liela liemeņu vāka, bet tāda cieta aiztaisīt. Un stârc roșu. Stârc roșu. Re, kur redzi, tur stāv apakšā, redzi? Knap var ieraudzīt vispār. Ne jau vēl putni. Knap, vispār, jā, viņš tā ir saplūdza vispār, kad nevar ieraudzīt. Atât de bine de camuflate, nu? Da, nu l-am văzut. Multă lume nici nu observă. Și de parcajii vorbește. Jā, baigais šitas te. Šveikē? Aici se văd turiști cu care istorică. Intrăm pe canalul Lincov acum. Canalul Lincov e de la kilometru 0 în Bucuria și coboară la vale 60 de km, se vitul Crișan, care a urmat. Crișanul este la Petruia Suditei. Rolul Linkovului, ca să face Aușescu, a fost de alimentar delta cu apă coastă. Ăsta e un adăpost pescăresc. Persoanele autorizate care sunt acreditate de pescuit. Nu s-a permis. Doar acoperișul le-au făcut, au fost supuși unor amenzi cu promisiunea de a-și lua, dacă în cazul în care o distrug sau așa. Tur laikam nevar vairāk kaut kādas zaudzinājums, ne? O, pastiek.
Poi faccio no, in questo pezzo. Ja. Super. E se le domande Dar dacă vrei să prinzi brațul, nu trebuie. Iată, nu doare. Da, da. Țigănușii de baltă, ăia negri acolo cu ciocul lung. Dar arată. Bine, vorbim și de bărci, că erau bărci mici. Oh, nice. Da, Da, așa era perioada. Ei le luau, le fierbeau, le țineau altfel sărate, le țineau, aveau metodele lor înainte. Mie povestea bunicul. Dar și multe erau, foarte multe. Nu era atât de avansată acum. Se mănâncă. Astăzi se mănâncă. E lobi. Dacă ai din să-i spargi miezul lor dinăuntru, e ca o nucă de Asta e griptat. Încă nu sunt copți, dar au un gust oricum. Deci puteți să-i gustați. Dacă aveți dinții mai puternici. Nu? Da, nu fer galben. Ja. Ja, das ist. To zjedeš i te spiš, sve to. No, tako mislim. Poți să-i scos pe plantație. Asta de... Cum fac put? Lido virsū, izlido. Ir kaut kāds gārņš.
O, ia. Și rămânea în protecție.